Rose mba so fi bekum ya. All right. Mame mba so we dey bisa say bekum fo ya e wo kro mi say ya aborofo ana say ya ashantifo. Me mo ndem me kan bono. Okay. Na yetu bekum na mi say we ya bono ni na so na say him ye ba o say ya ashantifo. Ti de minim no. All right. Nti ese akokoba say o say we him ade ya ashantifo. But ye mo fe ye say ye mo flashing na no. Ese akoba say asase ya ashantifo a say no be see afidi den no be ye. Ya pay say ashantifo na e be kan say ashantifo. All right, so my that's be brilliant couple insure. My trouble with you, mammy. But your friend Agnes, but my do not from a course. My but I will come near and I didn't. If you will come here, if you will come inside the bank, what the Queen and Ashiano, okay, the Mar Road. Yes, my maybe that's a rabbi for a shanty fan. I have one for breaking for no, breaking for Demu yesi nka ya asantefo okay na ye gburu mi se be ebetena ha na ye chechire ama ya yete sa sokore na okay so sha me dia ma free okay you ma free ye ma ba so to ndeng eto ne mpaboa okay ma me mpa che wo ye bruni ana se wo ya shantini me ya asantini na we se ma ba ya bruni se ma ba ya bruni ti wetu gro ben so meti brekum he ya okay nti ma wa bet na breku ase amangwase eh so wa bet na kro na ga se wo me ya bruni wo ya bruni nti be ko beba mi ya no mpa show me chiamu Bacho me chiamu pa na mu ho te sei gidi se mu ho ye me so ho ye pa Modi bie nim edo chedi ampon ne na mwase na bekodwuma me ba ye na me panwie ne bidie ena me no ba be kase minua me do wate na me so ho ye na o hu me ha me de bia masem bia ye masante sem ne ya kansem apart from asante sem ne akansem bibie nu ha ayemasem na enra minua be me be fe ne mollison the baby face o send a video bi e de breme ya o ta send the video be san say o hu bibi na ha no se santinia o send the breme mi aba na me video no na ayem nwa kakara na ayem nwa pi na me pese me trendy obinti me pese me bo video ne na ya me say mo bebere no ano ma hu video yi wo Facebook so ebi so be hu ne TikToks iso any other social media platforms so akrachi bi ya wo freedom a na asa akrachi na me say wonim na bakose ya sebi enya do sebi aba ka sebi oyobi a ampa se wo ye oni po free wan fie apa na etwa ne froma wan fie asase so no ye wan fie ni akwara no ye aguna ni akwara enka wo mo ne wo gina so wo kwa mo no ko be twese kan ho mo so na so enye ne ho asem ti na mbae na am so okobrekum ye nim na nsemu abra na mankradi ewu sebi enya do sebi abrawo Uchara ni hwe ana okokora no ana no ye ntoto bebre mi ehu a lot of drama ekoso oyire bi ono si ni kuro mu efe na najima bedu ya oye Ebron Regional House of Chief Presidents abula na mankradi ewo sebi enya do okokora no brekum hima sebi enya do sebi abra ye nhyehyeye woni ne mpanimfo ne ntan konwa eye nhyehyeye na nhyehyeye ni mu no ana omo hyehyeye bre ene donwa wonu mafrefo a wonu yibati wonu nyina de aba adwumadi no ase na nase ayie no ase no wonu betumi aba ti wonu hyehyeye se Ebron Regional House of Chiefs ene political Ebron region no ahemfo mu no betumi aba kukwada amanyofo ne ensore ebeba kukwada enti ada no atia me ebeka demu asi no ode to aso bobo mu nchiremu nyina na no no se yewura sante hen
asase wura da se brenana sebi enya de sebi akonto ono na ne kuro ni ono yesu so ye wura no ene ti obeba ya woda na sa do ni mu nyina na yate ayam pia na ajmabadu sebi enya de sebi abrawo minwia be ma bi efe ne Hayford eyada ne a ofiri ho ene na nsa mi mu se ne osikasa na mi se me boni di to aso aye ne ya eni tina na ajmabadu Satan so ni ehunu ayam pia wati abonti a na wototo emma ne problems anu wo create to enipa ne nipa ntem and the distortions ni atrawo do a mebi mu kura ka se ye poezi santini mi wan so no e santini na eba asa no ema na brekum hima sebi enya do na kom hene eba ba abonti me kase wo mu no mu do maye yasemo ayasemo omudo omayi ano mo mahene na ewu ano maye nhyeche tu obi e waso wore de ontimi mo be mu ne mu no mfire anaso be mu no mfie anase obe kwa afie no sebe wafashe na wudi wafashe nka se je wafashe na bro obi eyi sa wutumi a wobetumi atu adamsini ama namsini na besi wanan na ekira yeboko anje biala eni ehu se na najmabadu sebi enya ado wofre ne mama binum ewo na himfie ye fe na pampredase na wo hyase se wo kasa no wo chi ani wura otufo se etu yan kase bo mu ase aka se brekum madehie edi brekum akonwa no eye nan ene otumfo ayi mienu afidim eti otumfo every say na najmabadu ko brekum ayi bia tieni o eko brekum ayi bia adehie mienu no ayi wo mafiri brekum akonwa ho no ombebo agye so na nka wono ana nka akohye animonyam enti wakaya kato asose regional affairs chieftaincy minister ene nakasa na sabi enya do ntisa bia ko obeko obi ayi ene ti uti musa na eye na yayi ene ti wakasa ya kata tratra so sabra na kom hina na nse okokura na otene nchen na kasa no ne nto aso no brokum hima sabi enya do sabi abrawo asoso akire no a ye bibia mani monyam hye ye bibia eba wie ye no na najmabadu sa be kasa bio eza se antwene de abeka se wono na najmabadu as a president of the regional house of chief I said trouble the abandi esiwo aban edi esiwo ni ya vote am as a president to participate in the house no also wono suspended Brekumhima. What a disrespect. Was suspended Brekumhima and obri boahin. Wade in the court. To a court no quarries I saw on casa. Is as on so this 2 minutes or cast was suspended and Brekumhima. And was suspended Brekum. Some be participating our born regional house of chief. To a coordinate so one cancer and ye jam a fiddle. Brekumhima babontene because Abrano. Gawa ni bia ono sebi enya do sebi abrawo. Oya gawo ni enya bone. Na mom oya gawo ni. Gawo fo ho fepa omusu ni nyansa mo padwuma. Na mom bia meka na sebi oya gawo ni. Ya ka wo so hu se. Amamre ni amane sebi enya do sebi abrawo ono wo ye proud so oya gawo ni. No ye proud so otimi e che na chi no. E wo so respect obi ade. Na bratie ya fa na Karim. Na Karim oya gawo ni. Ya ne na nan mufri ni je na wonu betena bia ye fe no enne sampa asam ne ba ye abrante imu ade wote United Element ho aba ye na abrante betena bonte sesa na Brekumhima esi ho mama ba besesa na Brekumhima esi ho sabi anya do brother daughter num ene ayidia ma num ne odasani num ne ai do mama tese enko do mafo ni sumafo si wonu mu entwa na Brekumhima na aden aje omo yima o edi na Brekumhima tem ama Brekumhima sabi Brekumfo mba bi kura bu free ama menua ba akoko bi be respondi wo mu a kire wo mu
person nkuminya no mo ni bre ana mo papa mu o mo de te ekuro nto ya bibia ya kom nko ade aka nkuro mu kuro ti Brakumi ma babo nte be kire se sebi oya santini a ene wono na pese oya santini woni mu se every on the 3rd of April 1959 amanyosem ne Kwame Nkrumah ban ebedi tumi o manga na so sebi wono na the political system yi political demarcation region yi ebaye wodi ba region so ye timu dada no na nya region mi wo mi kuro mi ni minyan mi ni mabusia mi ni baby a mi free mi ya santini me nya buruni ana mi luku dan wona ni obi o oji ne hutum so ya buruni me pese nyina ba ko ni nyina tu ensedidi me Brakumi hima me da mi ho di sa santini me da mi ho di sa buruni ti mi ni bi etie obi a na kuro yi eya me nananom na be kyekere ye yo omo ya santefo ya sebi ehie kura kurofo beji ya sase no sebi anya de sebi abra ensanse ye na bia busu efie wa sokorinti ye ko boye no mama ne ye omo na be kyere ba bi omo to omo hye efra sante asokore so enti hie kura na na fra sante asokore na be kyere hye no sa ha ne ye hye wo eniti enye wono ene ka so otumfo mra ha na kura no otumfo ne dia enti wo bia osusu ye se otumfo aba ha na wontumi ntira ko no mu to free ko nim eza se kuro no wo ye de obeba ha eye no kuro ana nana Brakumi hima sebi oka asemi to ho adechi ye na domafo bi ni sumafo bi no me se eni eso ade asankrofo wa ade beto internet we so eche se wo bia nyo na omo de ne de it is a bad imagination wo mo sa be sesa nana Brakumi hima gu ho Chanu said you on pay, and ye no on be, and the boss den. Anche Biana, or no, Doma Hema, Sabia Nado, Brakumi ma ko ni wuranim, esa se akonyare beton pie. I was set ye pedeshie mawisi. And the pebia sa kwasha said you moye nkuro bebede mono. I pass what deep problem kwasha this yenim. Yes, and Brakumi ma pass what de nimi yedi. Ana obi akwasha se na komuhina na wona na Brakumi ma atise no ye papa wo muntam ana obi di sikasha ambrepum apase problem si Brakumi na yakasa ane so on se ne wo ka sa asantiri hwe problem asi ho sa na oni pada sani chechire na ne yapre ho de ne no hoye ana ye wura se minim di akwaso memunyo ene ti se bi na Brakumi akoya wo bo ne nkuro no ana wo so wo no doma oni wo doma wonu ho ana sabi anya doma himfi onko hoda wan kasa wonim doma hema wan kasa wonhia doma hema da wan kasa ne banko doma hema hoda wan kasa wonim doma hene wan kasa wo so onu onko okron moda baby a himfi won onim ho eti ho ana wono doma hema gaben abetina bontene gaben de wonwampo already abetina bontene abatoto mani ya friend na de kurofo a wo de wo susu ti ponkoso ofo obinom ye wo so ba bebre na ama bebre ama because wo timi ni teti ma obi a ti wo de wo ye dukurasefo no wo kuro ni kuro bebre ni kuro o ma ho betata bebre ye nkoso ayi ma bebre ni kuro o mo kuro no timi embeka wo nya nkoda esa se yakọ na Brakumi ya wodo ma de shebi eka ho ana na ekobo ntukwa je wo Brakumi de shebi so akọ ho ye 1875 ni mu na mensa bontu be so eti omega se ai mana hemafo no ono mo Brakumi ayi do ma ho no on pese obehuru so obi akọ Brakumi won pese obehuru so obi akọ Brakumi anya sadia obetu ade so na oka asasem no wiye ne kwasi ada ana ma hemafo bi omoye ahemafo bi omoye makomako 7 wono free doma ekwasra Brakumi ma wo Brakumi of course because asase no obi nti asase uni asase bibi na aba awari enti na wudi ma hema ne uni asase nti wo mo to ma asase no mo ye ntata wo hi no nti nti obi awo edoma ho eti wakasa ye no na enkraisa betoto mane Brakumi ma na yesu otutu bi ma ho mo because wonya mo hema ho emedidi ya hema afo atem
and yes to be my own, and as some culture may be as some letter. But I could be man in Yansapo Kasai. Ega say, Yansapo Yabba may be a feather dune. Catch any say, Asante ne bunu ya dia baku. Yen yina ye nipa baku for. And papa will be a near tam. Is as a no more expect to say. Domayema young lady, or Sakrani the tipper cranny broken, the queen of it me I want to buy. As a now, because only breaking ma, and we're the same age. Because we are saving many penny in them. Eti, they come ahead and say, Be Kumama and or Becan, and Cabo Moissem, while I'm responding up. One can be and far as seven whole name was or try say. Young man bako, na shy, near trust with him, na Biakoyam na ni ntimi mu aboye ho na na bleku yima be kan asasem no asem ye twamuko ekuro bia wotimu a enipa fire chichiri bencha ye betena kronum ekuro bia mimi so be na nanu ma wade na de won ba de so onye na bia be ka chose mfrati moda mi kurom ene ache moda mi ye de hye mi di akonya e wa ache moda asase a me nana ye twa me furuma wo so e ya ache moda Mimi numbre mu. Me nana ne atifa fie na mfiri. Omunim si etijo so wonwe. They know. Akonya beto wa me entitled 100% entitled say me company bi na me di. Me odish kan. Aso ne me firi jo so wonwe. Sa ne kro bi motie ebi ye ado. Ebi ye awade. Ebi ye mento ni amantena. Ebi ye edan han. Ebi ye afuyo. Amani pa bebre timi ka ekuro bebre so. Ube huana waka wo ma wade ho na wato ho. When na se bi ya twaso. Na abrekumima won pedede. Na abrekumima on table ni and 1000 ni. Di open na ya sumdue. Eza se na se bi anya ado. Mobunu ka se kwa mo bia na form ka se. Okabi. Won ya se empapa mbeba. Ani want me to ni nsuru fangu. Eya situation am pesa body a mfuni bi ejina. Onti me to ni nsuru fangu. Ebi also akonya no oteso nyo na boy. Asase no oteso no betoy. Baby ofri ontimi nka so ofri ho. Baby ya mamre ni amane na bakose ontimi ntwa because of wunti. Abra wo de oye allowed so ka de. So you are putting and then ya mame no bi ne ba ho no bi omo political region mu. You are putting them into a very drastic situation. Wo mo kwa ado na mo kwa bra because of the person ya seda. Dim papa mu say they different. Na so eni mo bako ye different di nyina free ade bako abusua bako eto edidi bom so eneni pe na so de ne wo for the same thing no so beto aso because of person oye kese e wo de ba ekwa so wutimi ntina ko omunya kese wutimi ntina wasase ne so nya kese eniti ma me ni papa fo bi no ene ahemafo ni ahemfo bi omo no se bi anya ado wo ko busan so ya abrunia o timi nyu ano ana ko bisa so ya santinia onti bi nyu ano esa se ohun so obi e the problem abeto ho timi ano no be ye den so obe yi wano na so kaso mabakosam ne wo hena obeka am wate ase so ye santini tiade tina me faso bi entra ade tina mon kan kire nipa no ba bi no a wo de papa mu ban se on shut up ana mo timi nganje dan ne kan de be kan ade na wonya free wo bi ho me nya bi bi free wo bi ho na me cha mo bi emesa abakosam emesa yentam ema otan enyini otan enyini na se abrache bi ya se bi enya de se bi abra me nim se o wileti me fa ho watam camera so wo ana wo so edomani o nsua na mamre na bakosam watam camera na odi adwuru brekum dwam na odi adwuru ho mo media fo amaba ne mo bloggers fo amaba se mo konkrofo nchan na se mo no mo kodi nkita ho a se bi anya do ye mo mu so mo nyansasem mo mu sansem ade asomdue ba mo mu sansem ade bia ko ye ba emfa wo bitterness ne wo agenda ne wo dwuru fin esa so wo agenda ne wo dwuru fin no entimi sisa ni penyina entimi mo ni penyina mete wo wase. That is it. Ane wo onabrekum dwom na mame ana mame ze de ya se brekum ha ya santifo
Omo anywhere so. Ye kura ni enim se ha kura ya asante. Se je yinyini sa. Na anu ya na ehu. Eti yesu so ye ya asante ani nyina ye. Ebi mo se, "Oh, me dem ya bunu ni." Ebi no se, "Me dem ya asante ni agenda no. Ekoye 70-30." Agenda no koye 70-30. Esa so obi wo hono a. Brekum. Ye wo obi asabi wo fra tonsu kura ma agreti akotena brekum. Ye wo obi asabi wo fri doma wote brekum wo so ho no ofiri. Ye wo obi ofri nkuranza wote brekum wo so ho no ofiri. Ye wo obi ofri drobo wa betena brekum permanently. It is anko dwamu oba hema wode ne ho de na sase edi ne kuro. Na se ka se kuro e wo bia. Anase wo bia ko wie bia. Na de wono no wo ka che se sei na ti a wo ko busa de ko wie no. Anya agenda. Anya se se dipo no a Uyo omu interview na de na yewura sabi oba hema brekumi ma santene se papa bi asokole ni akwa na simpie na ahweni a sabi anya adogo yawa mu sabi no ka kira wo ne se wo asusu ye se brekumi ya sante na wonti mintira brekum no tu wonso wanfo so obi awu esa asanya wonti ana obepa no me ade ade na na mo te ho enyamai nana efa ne say ninya ebe di akonya yi sabi enya do sabi abrawo asante bie no ho si enyama ni bi ba odehia da gi akonya no ni wura besie no asante amamene no ye wo mmega ene ye wade sibia emmanti mi nya de sibia menye yi eni tie wura wo ba kira no ye tie hu ne da no eni pedi ba ye akire amemama ba gi akonya ni di mfie bebre omo ba gi akonya ni di mfie bebre eno nti na wo sabi wunnim sa hwa ya sante eti de be basa me ka kire brekumfo manyina ne se bra sister debia se wo ya ka kire mo we repeatedly saying it to you asase kasa wo ensio wasase de so kasa se asase nkasa ka de ade esi so agenfifi se asase ensio nkasa kasa bi anya do mframa mmom miena no bibia wasase so bi kasa oba hima ni adehie wo mudo mukuro se ya santefo wa peja camera ko market obi aso ewo obi odidwa wo bia no se bia nya do ba bi ofiri baaye onfra de chifie ho ana woni akonya ni bi ana wonnim kwa akura kuro no kura fa aso be bia ho eno wan se de ohun ya se ne tie ya woni nana wo mu ya woni maami wo mu wo firi ho ayede na wo hima mu akasem na brante wa watchi camera na market ko biso market for say waso wono hwa na ya sanjini brekum ababa wudin wose ye brekum fo enti wa wudini ye se wonye brekum ni ana sabi na mankurade ewuo na natia sabi ne wo fa ase ne nua manum ani akoanafo ani omoma dance fo mbechechiri kuro no wudini ye se won kasa abusua no bi no ani asantefo awudo okọ ye magreti ye kwatena ho no won kasa abusua no bi brekum imanya ono na kasa brekum iman kanji obi oye kioso brekum so ya asantini on kanji obi otopia water so ya asantini on kanji driver ni bi obi aso ya asantini bi ko obi ani bebi ofiri obi ani nipa ho ye nyansa ya de wo ye sesua eti mo mu binu ye sra mo eya mo nsue nyansa nsia fa bi awomo a Asante memo and the political Asante region mu kra. Wo be so bia am se Asante fo. Eso bom ra nda kajetia. Wo be hunu sabi Zabra ni wo, Buzanga ni wo, Dagati ni wo, Frafra ni wo, Sisale ni wo, Dagombe ni wo, Amune ni wo, Enkra ni wo, esumu nyina mu hu wo se kajetia fo ma. Obi di kajetia fo ma atemo, na Asante fo mwa. Sa na mo kan. Enyaza na so other different people ni na bi go enti brekum na mi se ekro na eson atere obia ne kro even konwa ne kro be bo brekum die ma hene gam anye wonu nyina na ya asantefo obia wo ba bi o migrate firi bae anye wonu nyina na ya asantefo na so ade hie na wo mode wo mu do on masase no eya asante nti kro ni asantefo kro me wa baba medam wa ba be ka me ho wo ba me a medadan ni mu no
me asantini na memesi medan wa aba obeda me nchen no wo ya nwurani obi so pa no obeda me nchen ono so ekusase ni ye nyina na yete dan eti se obi babusa sadan eye wanfo dan anga asantefo dan eso subuzanga nitim dagati nitim frafra nitim common sense ehunya mo sankrofo we wo basa butumani di sible ku hima so na mo asantema mo nsore because we nya mo hima we num bi ho mo hima mo wo just 48 years ni 50 years ho en kwa disrespect o hima se bi wo 70 years still no ho ofase ne wo na wa bre wa ja we age wo kra ye ni je ho eto na bia se bo hu se o masesa santifo bi mosi wa musu nsore na mo nka ma because we ase onipa kro hu se dom eta ne chia na ne kra ba ho onipa na ka de obi ti boda na no ye no wo hu se dom ta ne chia ko nye ohun so onya wo mo madwene wo fom e mo mo ta ne chi nti no ogusu ye no ti obi ti me meja ne hema wo doma na wo sole ne ho mesin ko breku because and the political blue region enya ne kuro hema ho enko no ne market enko bu se bisa won mo market for ensem na waduru brekum enko disrespect brekum hema ya no ne say na ame ya no ne say na brekum hema wo fe no ade ba na brekum wa ye na no wasem wode obi atem chese eye no me say obe ya fantini because of no obi to political regime mo ho jimi nya fantini eyasemu eti se onyai emoja no kochi free ni mu e monchi moja na woni mu free ni mu na monchi free adisi ebusu enu nyina mon disconnect kwa kwa mo be faso mo be sesa brekum abakwasa mo no na brekum atimi abaye de mo mo pe no monyai munye se mo betimi a what is all this disrespect no it is getting too much sana so mo sesa kronza hena na rade basa bafopem esi ho atenie ne de wen atenie ne we hene se de se abro region mu kura no amanwani bi ba ho anasa president never vice president never first lady never ho ana minister bia never ho na no nyina akochia na wono na naduma bedu etimbi sumatimbi na bia efe pietimia na consolidate I fear pehine he is coming home ahen wa kwa coming home ahen na fear pehina kwa coming home fear pehini kro ahen wa kwa do you think say fear pehini na bakwa someone ha ana wanya ntage so participate mo pa se obi a wani adwuma bedu nya bibia no anya ntage se ye podja no man pagi pese hu ahemfo a e wo krom ho am participate mumu bia gene ne de ajinya me ajinye huwa osane na obestichi bia mamo because it obia some of your words it seems so person what could it say nipa ben na kasa we wodi mfie sei ehwe ne tete no a wo calculate enye yi wo calculate ensi ba bia so the buoma oba ahema Febuo ema obi abahima because obi ene gini bro. What disrespect brekum hima bi wa. Mo be regret it because brekum hima o mini any harm to anybody. Odo bia on tado mani one tado robuni one time sutani one time dosuni one time mamponi one time obiala one time obi also ye amunani ana one time obi also Bruni. So also no one time obi Santini. He just want peace and unity. Adai na motata nsa adai. Motata no better ata mo bi. Se motata brekumima by this time e better ata mo bi. Money nyekura se mo de masam ko no so because onye obi ahwe. Onye abone enti on ba ko na wo ko ye no a. Ugo wi sa na ye se na brekuma e asantifo. Sawoji wani so 70% siane ya kwani enimo sase haya santini enim da ebisi ya be ya Bruni o respond no ji ni yi pa respond na oji o ka so betima persuade obi a
Ubu hima. Ohima mwa akasama che na se. Ache na bakwa se mo wadi dwom. Ekobu se dwom fo ma. Na abetima ohima ne sa. Ohima no se do ma obetima ne sa. So no krobu no because o gidi ye se ohima no no. O gidi ye se ohima no ntu de ani de ma no. Besa o make a proper comparison ma. Ohima no besi ade so no ohina de development no ma e wo kromo. Ha? Blokunu to sabi anya do che ohima no be obetima wo de ba. Be wuti mi san ohima no a wono ya kola no wo no be disrespect. Wo do obetima ye wo maame. Blokunu ma wonti mi wo nipa na akọ okọ blokumu no. Wonti mi wo. Wo do ma hema no wonti mi wo be blokunu ma betimi awo. Abroso na bakura be chen. Ade disrespect ni. Ade disrespect no no. Tell all the obu hima, ubudo ma hima. But when the gas, ever see ko brekum, ko disrespect brekum ma. Huh? Because when the tell to nipa nyina atrem, e tun to be kwa mu ade na brekum ni to no yo. All in the name of all the branch and adrim. But when you mu ade disrespect na him. Ane na hima. Minyan, me ba se there's another issue we're discussing. Meba. Media me yan say. So see as I respect wo him abreku him akra betimi awo ne ba. Omo nyina parliament. Hwe brekum him ye parliament kwem mada wo no ane na masa aseso. Asase ane nana tia ne amakra di wo meta. Sabia nya ado sabia wa so. Ekwa apepie so ba krofo so mo kasa asase no mote so. Be wo de obu no obi asase no mote so. Obi asase ye woni abakosem bia wa asase no. Asu no olu di ba hima eso obu no because politics are baby as into obi aka de ope. Obi aka de ope more disrespectful ko hima bi wa. Me ma observe be ko hima on percent division bebe nipa ntam. Wodo bunu wodo asante on to na sante ntonchene. Ana won to de abaka ne ho sabunu no so ntonchene. Ono obi ani asem. Ana na motata no. Yo minyan, be basisi atwen me. Ma mesi maybe me basisi.